Ma'am, parcel. Ay. Ano ata, sir? Pa ma'am, 200 lang ma'am. Napekas na agsusudot kamit, sir. Kasano ka aday ati kaya ma'am? Nagadaday ati balayo gayam. Nakadadayo nga ki. Adayo ati balayo. Kuno maminsan nga order kayo. Agibat di to highway ti pangadresan nyo. Nya di ati nga order. Data prod pa ito naglagto-lagto di motor ko ta. Kaya apay, sir. Anya kad sinirik mo, sir. 220 ato yung patong kay ti kwa. Ti 20. 220? Charles na. Yung problema, Jay, sir. Nga kumamit nga agsusudot nga kasta, sir. Tabayadakmit nga, kuha. Pero minsan ma'am, nag-order ka, i-address mo dyan, aday una ati balayo Nya mo. kami tinaunayin, sir. Sa bramit na una kinareklamador mo. Isinirik mo ata nga trabaho mo, sir. Kitang ko kaya ti mabanlog ma'am. Ay na. Madimit data kasta, ah. Trabaho mo ata. Matagtag ti bagik, nuwas ti paglaan. Trabaho mo ata nga rider ka. Agrekla-reklamo ka kit din. Di agikat kalat tayo trabaho mo nung kasta ka. Ay madi ati kasta, sir. Alaik mit ata parcel ko kit. Bayadak mit. Ikanta ka kumapay mititip ngem kasta miti kwam. Ugalim. Aday yung nga mama ti balayo. Ay haan, sir. Nga mo bali nagrekla-reklamo mo. Dapat sirikin ata nga trabaho no. Kwa. Agrekla-reklamo ka. Namumit nga rin nga gasolina ta inusar mo. Oh. So nga kagrekla-reklamo, sir. So nga nag-order, akta, door to door ata. Ako nada. Api, pas kasadot yung nga itulot. Nakas asidiglaing ata. Kuni, mano lang nga tarayin ti motor mo. Ay, basta ma'am. Kung nag-order kayo, i-address yun di kilkilala yun, di dalan, di highway, ano, anak sumsumirik to pan. Grabe kami tinin, sir, kinakreklamo mo. At nauning ulay ati balayo. Ay, kit. No mo kayat, sir, nga itulod eta. Ay, cancel mo lang na balin mata. Trabaho maata, pagsadutam nga itulod ditoy. Sobra ti kinasadot mo, sir, nga kwa. Musirsirikin ti kasta nga trabaho no, nasadot ka. Nga mabalin ti kasta, kasungar nga door to door ata. Ta mismo, ruangan ti balay ata dapat matanggap ti makin parcel. Apay kasta kayo nga rider kayo, nagsasadot kayo nga agitulod. Nga maditi kasang ubrain nyo ah. Mas bali no, pa sir, namulat tayo, apan buhin no masadot ka. Ganun bagamon mama. Kika sano ki, nakareklamador kamit nga rider ka ki. Ata ti trabaho, apay sumsumuri ka gamit ti kasang trabaho no, hindi kaya nga panindigan. Ayan kang sumsumrit ka sa trabaho, ikat ka, tanong kasta. Di dapat nga sinirik mo, mga opisina, tanong ka nga mainitan. Nakasadsadot kayo nga rider, kayo ko naman lang mitno. Maditi kasta ah. Itulod jo nga, itulod jay parcel, ah nga, mabalin di kasta. Itulod jo. O, sir ma'am. Alam mo rin ma'am. Ah, ikanta ka kumapay, may titip, kikasta kamit kina, supsupladom launay nga rider ka. Sobrang atan.